amamkela varandza va ngiseti ka nongonoko wa n'wina swa vutomi lecho ni mina Pass Mondlovana kambe mi ta mi tsikela vo la mina mativa mukhuhlwani nga kona masikwana lawa tirami xi nga kona lexi ana kambe tsikani nghena ka nongonoko wa hina kani ku nani ana tshemba sweswi kwena swi tiva ku hi ta va hi ka hi tlangela ku nga ri khale hi va ka hi tlangela Easter ya hina nakambe Easter swi ka hi tlangela vo eku pfuka ku nga endla a Jesu ana swi tiva ku nani vo tala hi ta va hi ka hi famba tindhawu to hambanahambana hi ta va ka hi tsika mitirho ni swin'wana hi kota ku hlangana ni lexaka hinkwavo ku hi kota ku tlangela vo Easter ya hina nakambe u tiva yini a swi sasekile eku kota ku tlhogomela wo lihanyo la wena nkarhi wa Easter walo u to famba na swi tiva ku nani tinghozi to tala ti endleka nkarhi walowo Easter nakambe ka isomseka emahlweni nongonoko tsikani ni languta mutsali ange wena Gloria Hosley u hlamuselena ku nani nkarhi wa Easter u fana na sweswi swilo swi nga saseka hi ku kumeka u va munhu a nga chucheka hi ku kombela mpfuno kusuka ka vanghana wa twa ku ni munhu ku nani a nga koti ku kombela mpfuno mhaka ku nani anti ku chini ku tikulisa kumbe ku chini handle le mu nga hi byelavo a hi swi tiku swi famba njhani kwale mara swilo swi ku hi khutaziwa hinkwenu ku hayi u fanele u chucheka ku kombela mpfuno nakambe u fanele u va munhu a kotaka ku khesavo leswi u nga na swona eka swandla swa wena loko u ti languta u swi vona ku hayi ni kumile u chokani swilo swi khesiwaka sweswo hi gondane ni Easter ya hina ke sweswi tsikani nga nghena xitolo mukwala ke nongonoko swa vutomi na mina Pass. Abednego wanga lunguta fish and chip ya wena ibe u lunguta ya mina boss ta fana man a ti fani no weta ta mina body ta wena hi Hong Kong and ti old ku fanya na wena so wa xtiva ta mina ti huma fish and chip company le vo xava wa xtiva twana xitleko swa wena twana xitleko sa mina yeah. Get Shaba's egg and chip from the fish and chip company for only 25 francs. It's hot and uncuttable, Charlie. nakambe yela ngutani mtsalo wa hina yena ngeteni Gloria Hosley makuta kumulandela ake Amazon ke swin'wana ka vona matsalo wa yena a wa hlamusela futhi kunani hayi swi kahle kunani u tlangela lehanyo ku sova munhu a celebrateako ku tsakela lehanyo ku hayi mina ni kumile sweswo ke nkarhi walowo Easter vito ni mina Pass Mondlovana ku hayi hi swona ni nga mukhomele varandza exeti ka nongonoko wa hina we sweswi so khutazana vo tsena ku hayi ai thogomeleni lehanyo la hina nkarhi wa Easter hi ka hi vona kunani ke lava ngeleke muchova watwa kunani tigolonyi to tala sweswi vo tala vale ku tsutsumeni ni ke swin'wana hayi hi nga fiki kwalaho hi nga nwi mabyala hi ka hi kola ku ka hi twa kunani hi tala ku tirhisa tigolonyi ta hina ke sweswi tsikani hi nga twa pheni ka ku yena Shaka Bundu hi kwala ka nongonoko swa vutomi landela nongonoko ka YouTube ni ke SoundCloud mu nga saleli ke swi endlekelako ni mina Pass Mondlovana nanguna ke lengonoko swa vutomi a hlangane kambe vhiki taka ni ka sweswi salani bye bye.